Hakasingi kabo samla joni nong rum wan pai shaka jala ubedi wei ni kirangi kurau bla alik simbenta haka lumpung yi kurai ka bla tep kum ka MMA Indian Fight Series ubla alik mikmat yi ka jala ka bla long halok naun Uttar Pradesh hakitarik arpu ar absau nailar bat ubla wan ranam job bat buram ya ka jai bereu khasi bat ka jalahi bro kawei menta kasini ka arpu tarik nailar ka khasi Student Union North Khasi Hill District Union kala yo ban penang sumha ban pen ku buram yu te usamla bat ubedairu Sports Secretary junga KSU North Khasi Hill District hakan ni kejinyalang pun kub buram kabala penlang hapur nihat ribuh district lawan berpenang sumbai usam laju ni nongrum dan kinong ilam ke KSU North Khasi Hill District ibu kuntup yo Vice President ke KSU North Khasi Hill District usam la Lembok Joseph Rembai kinong ilam ke KSU Bernihat Circle Nongpok Circle hakajin dorengkat ki bahayi ngasam usam laju ni nongrum habakran nak ketika jinyalang kinong ilam kil ay kajin roy usam laju ni nongrum ya kajin tre shitom jung hakaba ulawan ra ya ka buram wat apeng ki khnjat por ki bal yo ban penkre yalde shwa ba on le yakun ketika lumpung ikura Uneu nong ikura bapa wajib benreu di usamla bala wan ranam ya kajela hakajinya la kai boxing kumjo kajinya la kai MMA bat nakal yang kasang KSU kal ai kajingkit bok kriang bat kerman yu usamla ba unang ye tingsanya ki wipat kajinya kun ki ba udang hap nyai pen kre akis ngi ban sawan player jong football jadi tonton ha boxing dang ne song thai na ka kam ni la kai ka por nga bu joni ngai song ngai ya ka boxing i kam la kai hang ne thai boy nilai bat nilai form ya ka riboy boxing action nilai pelong di tournament ko per te napoi berkat bu joni poi la kai ko skamit ko karena mut joni sai coaching bai tai ka boxing nrai ka ke ba so komen pat kumu para nong la kai ba da kuteng ni la kai mat pani ka nuksa ya ki hap ki baret mar jing don mata jong joni mata wat ni la kai ka ne mix martial art la form ki training center hang ne po Kapunia berat area wala da kamyo kano gijing arab lengba ka sarkar da gijing trash tom da gijing no senang gi bahi ngasem di perlok projor ola bentit kitiar gitar ban ai training i kena angne ka dong ka thain jong ka bernihat ba ka riboy ba ka jela ka wei ba kalong gijing khelo ro ba unu samlau da teng banyak kai balon ra i kanam ko brom di ka jela ka mix masyarakat inang yai perto na kaliang kaseng bat ro kita bat ai training unta gijing lekai ba pihap lekai sekiwei kumangitip sedak kedon ko gijing lekai ba kin sayo lekai stage kemudian kibok kebiang kinang trace tom kaseng kendon rengkat ba kin yo show yakinam bat unlong ro kumuai idol jadi kun samla jong kene kedong than jong kari cakap bereu bagin long kita samla 2 minit hagi kam ke bangi ni don kene gijing lekai jonga kalalung no ka langsung surrender no opponent jonga apa filmnya cuman mental ni banyak kuni kan, de ngam kop ngam sorong ni ngam keloi kan ni dengan subata ya pi, bah haba fil along bala perkre, de cuba ikan salia bahi banyak kuni pi, de ngaswa banong semla roba, cuba dan hari ni gilan hari ni sports, bah praktis man kasi, buat cukup selai yang eka saja. Kabar job ne kabar drum ne andai apa fil along bal akhre kajing job kalabut be jepi kadang kamha kata bandan nomor ba sagi wagi district sagi state nonong sorry kidon gini gitim ba julet wat ye kini gidong lakai man pen yo admission apo jongka kene Sports Authority of India saya hajalla jungi i padon ne kania kidang don nak coach kidang pentip banduan jaga selection. Dan sabar kidon dari tim kita liwat, ya kini kena kibadon sa kam sekendong balong remote area kita kimi objektif ya kita don ke skim ne ke program ke babu dari sarkar ne dari government. Te lada sudah hasti jungi lada don kata kin bun bahagi kena kiban mi kemat ya jela jungi itu. Te habudan po along ro don daga Baka jingkerpat ya gini dompet po along ban alat yang abangan protes di protes itu tadi itu bat awala don itu te kemut ban su kut no kemudian ban su up no ban lano ban lan no ne ba pin su du jingkerman no di ban penek ba iladi kata jing terang jupi awala don di ban protes rupa Jadi semula orang lakam tang aku apa ba uji adu jingkerman nomor minta naga government ro sedang ban
man pia da kiti jongki ya jerap scheme kili stipend mutiong scholarship kelas tangbun hade pinangkam menewat jiktep kemudian approach